trabajos presentados a Mercabarna en Foca han sido unos trabajos exquisitos, muy diferentes, muy diversos en la forma de afrontar un sujeto a fotografiar como es un mercado inmenso, una ciudad alimentaria enorme. Y todos han abordado los trabajos desde un punto de vista muy diferente. Hay gente que se ha centrado muchísimo más en el aspecto humano, en fotografiar a aquellos que trabajaban ahí, y otros fotógrafos se han centrado muchísimo más en las actividades que se desarrollan dentro de Mercabarna. Si he de definir Mercabarna a nivell visual, ho definiríem com caos i ordre a la vegada. Té un punt així molt interessant, no? de que trobes un espai caòtic a simple vista, vull dir, és com molt diversa i molt complexa, però després tot funciona a la perfecció, no? I això és interessant, fins i tot visualment també, quan estàs allà treballant, et dona lloc, no? A aquesta perspectiva i a aquesta realitat. No? Amb les meves fotografies el que volia mostrar era bàsicament dues coses també. Ja que era un concurs d'Instagram, volia que el mòbil fos protagonista, però també que els colors que ja havia vist al Mercabarna i que tant m'havien impactat, que sobresortissin de la fotografia. Quan vam entrar al mercat de fruites va ser bastant impactant perquè veies un munt de caixes a tot arreu, un munt de colors, va ser molt bonic. El que per fer aquestes fotografies va ser una mica més complicat perquè de fet va ser a l'últim moment, quan ja marxàvem, que em va venir la inspiració de fer aquest tipus de fotografia. ¿No? Lo que más me gustó a mí de Mercabarna cuando llegué fue la magnitud, lo vi un sitio enorme, y luego también el tema de la movilidad. Los muelles todo fluía y todo funcionaba perfectamente, era una forma como sincronizada y eso me impactó muchísimo. Y luego lo que quise reflejar precisamente fue eso, tenía preparados ciertos temas previamente para hacer las series de fotografías y quise mostrar sobre todo el tema de la movilidad porque seguramente fue lo que más me impactó cuando llegué allí, ¿no? Que había diferentes vehículos, diferentes formas de moverse por dentro de Mercabarna y eso es lo que a mí, lo que quería reflejar en mis imágenes. Val a dir que aquesta exposició l'objectiu és donar a conèixer Mercabarna, però jo crec que el principal objectiu és que gaudeixin del que són unes fotografies precioses, del que són unes imatges molt frapants per molt dels barcelonins i barcelonines que segurament mai hauríem pogut imaginar que les tinguessin a tocar de casa.